Hello everyone, ngonjunmani kaman busubon Sri Khoneng vlog sa papung ni sira ang kumlo sudong silong short moving ekang ko shooting bagura location de hang log kumbuing ase se mo blend na gura gom supa mala kolok start karam bigal mane mala vlog dam banai to mang hajo hubida ala ampe sila kolok mane silo video vlog dam to irung ko bonam sangokke botida ara kali ngokke burmek tangga bunyi ngokke mekam mene supah gela bong mane kokruda gupulu bong lo hokka glena gera bona bu mane bulu kemis school porijon najon ngai so bong hokka glena gera bona so hapunga ho video 16 ma phala to so finally buta bong हम लोग एक्टर so nguluk shooting ila do dak do em kan to pegu kai bulang nguluk hayam ruk so em pila nguluk movie do kahini de kapanam na tadda gai erem lubika lubi dak do ajo ko acting de ubi dak gai kode gila dak do konat kam dak panaman kode gupingel konaran kam lupanaman adam lubi dak gai kaye bini sin shooting gel gida koi amna kam se nguluk shooting gel dang nam nang khabe gela yam binye nguluk movie do laga pe acting ajo movie gel gukunam laga pe thank you so much kayana ni kolop so guys supang lo nguluk shooting gel dak hem kan to pegu kai mas paruk to hyper ma podong ampila hem kan to pegu kai mok channel chapa kumruk sudong kumruk sudong sobansiri ki Sri Khoneng sobansiri konang video ngok kami nem kan to ngok bokke bulu ida short movie ko mola dung to etu kane silo rukula irup mapokong bulu ba acting kori ase baro short movie sem nol kabilang big channel sem like comment share bilang apung kumlo video sa thank you guys so siloka shooting de sego wong sadan kude bye bye ya yang papung ruklang ko pa silong ul pora ko bye so siloka shooting de sego ngaboy supang ul grako done sasin ada du bang pil grako sengok bagin delang ngok burmade grako bang so siloka video dan segolo ledubo next time apungam ruklang pa bye bye didia bye